Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Ka Sorkar jila container da ka Meghalaya House ka Thymmai ha Vellore Tamil Nadu nak benta ban penbit penbiang ikinong let sha sumar ki bala nangkieu ha CMC Vellore ya kanila pentep do menteri bakmi ikatana General Administration Department ka jila uba sostene sotun ha kasngi ningkong hadien ba ulahyar ban jurip bat sakhi daladi ka jinglong jingman jong ka Meghalaya House ka benta ka badon ha Vellore Menteri ula pentep baga jingnang kiu joginong shong shnong ki balet ban sha sumar ha CMC Vellore kalnang kiu na uwe usnam sha uwe pan bat kumba kalong benta kani ka Ïing ka benta kala long ka barit bat kamla shu ban pendap namar ki don tang kumba khatlai tali ki kamra ula ong ba hau benai ban wan an sa pen prano ya kani ka jingtei ka benta bat nak benta ban numbu jing e pat ya ki ba wan sha sumar sha kani ka jilla ka Sorkar kala shimwai da ka we ka guest house ka badan marjan bat ka hospital banlong kum ka jakasa ban penbiang shipor kat ba ompat pendap ya ka jingtei ka ba Thymmai ha kani ka jinghyar jurip uba sostene sotun ule yoru ban ekran bat ki nongpang ki bawan ban sha sumar bat sa ha Meghalaya House You get so many fruits from here. Ikajing sumar nagnog kabyang kapon ikunok yo sa pagpisa ni yo yang ka kading toy yo pa siya na ay mo siya dahil doy ito siya ni kading doy ito siyam ito ito ano ko siya kamera pagyan ito kadut biasa ani minta ni dong saru sangat oke olong ki alam buat tapi ya coba itu ini pasungan ni to nataga transportation kali yang ada kabyang ini saya sibun je ni daw ini sibun ini kadang buat email email sa iklan mga ngiri update sesuai kebok kedua ano sa iklay Yeah, I think this weekend it's done radiation, but chemo tablets. kebok pati yo di smart ba yan Thank you so much, sir. kanang sa pati smart misalnya play ba God has done miracles. Shisha we are very happy in fact because all the staff from Meghalaya House, they are very helpful, and anytime we need them, they are ready to help us. And the room is very cozy for us because we two of us we are here. So transportation nadangi hadid nag step say 8 o'clock or 8:30 and we have to meet the doctor tingili da ka vehicle nang ni himel biti hoy kila penbiang nang ni te nadangi don siyam po hospital we need to come back by 1 o'clock for one shift day, but most of the time they come half before when we came. But it is very helpful today. Min step na marbali ba kabingin dayo kali nang ni nasurok kilakloy. Very helpful. Hapon ni don po hospital ro kiawan din barid. Many staff given visit in the hospital. Tulisan juga Meghalaya sebelum pembukaan Yasona hirup di mostly tulisan itu mereka ketika dibuat video atau berpuluh passion sih dibuat tim Yasona
episode atau satisfaction atau service kalau yang normal maka pendapat government ini apa kalau service itu hantam patients nanda cekasar. The service is very good. Mo ya kataban fang hiniki bayad staff hangi. The kaway bangla. I'm so happy to hear that. Ba kinshnano the kaway ka building hangi. Can construct the kaway ka building. Nagtataka na yung ginawan. Ito ang meeting ito lang yung Commissioner Secretary OSD bagi na pinilo. She make a decision. In hard to come Yeah, trying in the layo ka building the Thymmai, and then kanumnong congested. Kalau mau understand, more rooms in support. Yes. And then if there is a lawn and a garden, okay, that will be very meaningful for the patient, Ken, because sometimes the patient long kilat had to be inside the room. They want to go for a walk outside. So if there is a lawn and a garden, ROSD here, and then Company Secretary and for the engineering wing also, they have planned out in such a way because they are collecting the feedback from the patients and from the from the guests. okay. So according to that, they are making a plan. So it'll be more helpful. Yes, With yes. the inclusion of more rooms, 2-3 times more rooms will be coming out here. That will be helpful. The master member ng sa iklan mo. Thank you so much, sir. God bless you. Mo bakir pin nang ya yo pin kiu ya kani kami gali ang host jedro. So okay saya this. Hani po Vellore, itan hagni ka Meglia House Vellore. Kani ka inspection hagaba nakaliang tunga kumbu minister iwan ringkat bali Commissioner Secretary nega GAD na tangi don OSD Vellore nagta ki nakaliang ka PWD engineer nagta ki staff baru kibedon po jong kani ka Meglia House Vellore ni don ya kani ka review meeting nagta ka inspection akaba nilayo ban ya credence pun KKA nakamenta ka jingnon kam hagbede bat kani ka Meglia House Vellore ka Meglia House Vellore hi kumapitip kadai ka way na ki Meglia House kaba laay ka jing sekri kaba scam hadu kadagata bat kaba yarap hadu kadagata na kabenta ki nongpang kibawan nakeleng kibawan nak state kajungi kibawan ban ais sya sumar hapo jong kadai ka CMC Vellore kani kalong ka kaba nakaliang ka Sorkar kalala ban pinulong na kamenta kuno bana ban ay ka jing sekri ka babha na kamenta kamtam na kamenta ki nongpang kiba wan man sumar hapo jong kani ki CMC Vellore akaba ki yo bansa hakini ka Meglia House but kumbakalong mentahi ka Meglia House hapo hani hapo Vellore ki kamrahi ki don tang kumba lightly ki kamera kiba la banirap ki nongpang bagi yo bansa dekat bagi attendant bagi yo bansa hapo jong kani ka Meglia House Vellore nagunta ki sumar ka jongki but ka record hi kalong ba nakiliang jongi kum ki badai page dai tmi ni dokumen haba ki kala kelenti niyo banirap na kamta kinongpang pada usnam arajar agusan ki nongpang gidi pabun tam di bawan hapo jong kani ka Vellore maaf pa kada ki patient ba yo ya kejirap ling ba kani ka Meglia House dogon hapo Vellore but hakabidai bat ka condition jong kani ka Meglia House hapo Vellore nakliang ki engineer hi kilai ya ka conditions ba kalalong kelas liu hadu kata-kata but nakamenta ka jingsa ai ki nongpang hangne hapo Meglia House Vellore kalong ka taka jingsa kaba ki patient su kindon ya taka jing artetian namar ba ka condition hi kaba mangi nglayo banya menta haki nglayo ban visit iki kamera ringkat bat ki officers akaba ngilai ya ka condition kaba
ngatrai balada ba kinsa slim po jong kenika Megliaus Vellore kanum longshu ka ba la ban shingan ka longshu ka ba kila ki takinong pang le ne ke tendan kinwan ban sa po jong kenika Megliaus po Vellore baden takadau menta kesnging la shim me karai akaba in happen why no ta kwe pa ke guest house na ka benta banyo ban yarap ni kinong pang bati attendance bati late bansa apo jeng ketika guest house akaba anak kalian ke Sorkar kan sayrap kumba ka yarap hi na kumta ka dikit sa ka joki na kalian ke Sorkar kan sayrap but menta kenika tender proses habidai bat ka jiwai kenika guest house kalau nanya syakmat bangi kermen scam by July ngin haban shift no kene klang ba ngin la ban penkre pat na kebenta ketika building ke Thymmai ke bangin siyo ban snah ini hadin jaga bala dismantle agbidai bat kene ka Ïing kepala rim palan ke ba ngilei ba kelalong ke badon kam ban keliang no ban snah no da buai pat bangasu ban aya ka jingiro bat ke jingkuble ya ke Sorkar honorable chief minister nang ta ka jingrap ka ba hadu mentahi ba kinong pang kiyo lingba kenika Megliaus po Vellore ha ka ba ngidon ro ya ka kali ka ba kira ai kinong pang free omdan kano ka charge plan sim ne ki ene tiket kinong pang nang ne ban le hospital ban wailam biang ki sale ka jakasa wangaso ban ai ro ki jingkuble ki staff baro ki bla sim kia na kabenta kumno banyarap iki patients lani kita kinong pang ibawan bansa sumar hapo CMC Vellore but kalong ka ba mangikum kinong ilam idon ni sisay kataka mensiem kumno baka jingkang kumno bangila ban ay kataka jing sakri ka ba na kabenta i pajba baro kamtam mi kinong pang tiket department kala simkia ka Sorkar kala simkia but shen hingin sayo ban shinano ya kenika building ke Thymmai ke bangi expect ba kenika building Thymmai ke ban sa la ban cover ki kumba asha laisha ki number of rooms ki badon hapo jong kenika katkum kenika present building ke bangi gidon menta bagi sala ban asusu ya kataka accommodation dan ke jirap ki tu ginong pang ki we pat pakinyo bansa hapo jong kenika Megliaus Vellore building agak fourth floor ketika pa wilayah keren mana hadin ke review atau bagi sim bekerai katkum ke condition ke jinglong do ketika old Megliaus atau bagi ke condition yang laki engineers telah betah baka along ke condition ke ba dan ke jingma din tak tahu mungkin haban ngiladon ke plan men shift ya ketika ya ke Megliaus old Megliaus Vellore for temporary in shift hari ke building aga fourth floor hakabang sayo pat bar bersesna ketika building ke Thymmai hakabang sayo banya keren dengan jaga Sorkar honorable chief minister dan kita bagi yo bagi allotment ke Thymmai kenapa karena ban yarap nak lagi patients don ayu smart for CMC Vellore